Haleluya. Yemwe byagenze gute? Turaganira amagambo makeya cyane reka mbibutse kuko iki gihe turimo ari igihe cy'ababyeyi. Bwana sifiwe. Amen. Ndasaba none ngiye gukoresha exercice imwe gusa. Saba abagabo bose bari hano bakomera abamama amashi. Bwana asifiwe. Ababyeyi mwarakoze kandi Imana ibaduhera umugisha kuba mwarabyaye Yesu, nubwo tutarawugeraho ariko turabyegereje. Rero turaganira amagambo, twari kuganira amagambo ya Noel, ariko je natekereje ko tuganira amagambo yitwari z'abamama basenze Imana. Bwana sifiwe. Tugiye kuganira itwari zimwe muri mwebwe. Timakomera amashimo gato. Haleluya. Tugiye kuganira itwari zimwe muri mwebwe zasenze Imana. Bwana sifiwe. Reka dusome aya magambo kandi turagerageza kubicamo kugira ngo tuje muri gahunda ye. Dusome muri Rusi isura imwe na ivensi ya 16. Iravuga ngo Rusi aramusubiza ati, winyinginga kugusika no gusubirayo ngo ne kugukurikira, kuko aho uzaja ariho nzaja, kandi aho uzarara ariho nzarara. Ubwoko bwawe nibwo bwoko bwanje, Imana yawe niyo izaba Imana yaje. 17 baravuga ngo aho uzagwa niho nzagwa, bahambe. Bwana sifiwe. Reka dusome muri Kuva 4 ivensi ya 2. Iravuga ngo Kuva 4 ivensi ya 2. Iravuga ngo Uwiteka aramubaza ati, icyo ufite mu ntoki negeke. Tubombeza Bibiliya zacu tuganire umwanya mutoya, niturangiza twicare hasi. Bwana sifiwe. Haleluya. Abanezerewe nimushira amaboko hejuru. Haleluya. Tugiye kuganira itwari zimwe muri mwebwe zasenze Imana, Imana ikora ibitangaza. Hari itwaro tugendana, hari itwaro mugira, hari imbaraga mufite ariko mutaradiscoveringa, mutaramenya kuko muzifite. Aha tugiye kuganira itwari kazimwe yitwa Naomi. Naomi ngo yari itwari ikomeye cyane kandi yasenze Imana, Imana iramwumva. Bwana sifiwe. Namwe muri uyu mugoroba ndatekereza ko iyo twaro muyigira, ariko abenshi bagenda barisuzugura ntibamenye ko iyo twaro baza bayigenda. Bwana sifiwe. Uyu munsi ngiye kubakangura mbabwire ngo itwaro mufite muri uyu mugoroba mwongere muzikangure. Hari abagenda n'itwaro, hari abagenda n'impano batazi, ariko muri uyu mugoroba ngiye kubwira ngo mwaba mama mwe murakomeye, mufite ubutwari bukomeye, mufite itwaro zikomeye cyane ariko mutarakoresha. Ariko muri uyu mugoroba ngiye kubasaba ngo mukanguke, mutangire mukoreshe indwara mwahawe. Bwana sifiwe. Uyu mumama Naomi yari kumwe y'abanaga n'umugabo wiwe witwaga ngo ni Amerike. Amerike n'umugore wiwe Naomi ngo bari batuye muri Bethlehem. Bamaze gutura aho hantu ngo bukeye umunsi umwe ngo baterwa n'inzara. Inzara irabatera, irabarya, ngo batangira kwiga ngo se twokora iki. Ngo bigira inama, kuko tuje inama iyo byamare gukomera mu rugo, baravuga ngo se dukora iki. Baravuga ngo twimuke tubunge. Bwana sifiwe. Ngo baje inama ngo n'abana n'abahungu babo babiri. Ngo bamaze kuja inama ngo baremezanya kugenda. Ngo baragenda ngo baja mu gihugu cyitwa Mowabu. Bwana sifiwe. Ngo bamaze kugera i Mowabu ngo bari bamaze imyaka 10
ngo arapfa. Amaze gupfa ngo batangiye kwiganyira ngo se baravuga ngo uyu mubyeyi agahinda asigiye mama bizogenda gute. Nika kujya tuza twiganye iyo twahuye n'ibibazo. Baravuga ngo se twakora iki? Ngo bukeye bamaze kumenyera ngo ashakira abahungu bombi abadamu. Amaze kubashakira ashakamo umukobwa witwaga Rusi n'undi witwaga Orpa. Ngo barashaka bamaze iminsi mikeya none aba bahungu baba mubyeyi barapfa. Imana tubabarire. Tekereza bene ibyo byago uwo mubyeyi yahuye nabo. Babahungu yarasigaranye nabo barapfa. Bamaze gupfa none ngo Naomi ngo yigira inama aravuga ngo reka ngende nicara ahantu nsenga Imana. Bwana asifiwe. Amen. Iyo tugeze mu makuba nta handi tuzatujane muri Yesu. Umuririmbyi yaririmbye neza aravuga ngo ni muri we twaroka abaho. Bwana asifiwe. Duheze Imana icubahiro. Haleluya. Amaze ngo kwiganyira amaze gupfa ngo yiganyira ariko yigira inama aravuga ngo reka ngende nsenga Imana. Ngo senga Imana abwira Imana ngo arabwira ngo se Mana ibi byagenze gute? Kuvuga ngo uyu munsi n'abana nari nsigaranye batambuke naho. Ngo bamaze kugira inama ngo Imana iramubwira ngo subira mu gihugu cyawe. Bwana asifiwe. Baramubwira ngo subira mu gihugu cyawe. Hari Imana zitubwira tugafundika amatwi ntitwumve neza tugomba gukurikira kamere zacu. Ariko we ngo yamaze kuyumva aravuga ngo nta kindi nakurikizaho ukuye kugenda. Ahamagara babandi bari baturanye arababwira ngo bakazana biyobombe. Arababwira ati uko bimeze gutya jewe nasenze Imana yambuye musubiri wacu i Betelehemu. Imaze kumubwira gutyo abakazana baravuga ngo uko twumvise amakuru y'Imana yawe wasenze i Betelehemu natwe tukosiga. Bwana asifiwe. Uko twumvise Imana yawe usenga natwe tukosigara inyuma. Baragenda ngo bageze mu nzira mwibuke kuko i Betelehemu ngo habaga ibyo kurya bikeya ariko ibyo kurya byinshi byabaga iwabo. Naomi ngo ahindukira abakazana arababwira ngo se ko bimeze gutya tugiye i Betelehemu kandi ibyo kurya bakabimwe mwamenyereye kurya cyane. Ese twobigira gute? Mwo kwisigariye jewe kagenda jeni. Ubwo n'ubutwari abandi bazagenda bavuga ngo abagabo ni bagira ubutwari ariko uwo mudamu yerekanye ubutwari bw'Imana, yerekanye imbaraga z'Imana. Amaze kubabaza baravuga ngo se Orpa ngo bisobanura aravuga ngo birasobanura ngo guhindukira. Orpa aravuga ngo n'ahandi ese ko nakurikira uyu mukecuru azatugeza kuki? Wanasifiwe. Aho ngo iyo umaze kugera mu bibazo uzuvuga ngo se nakora iki naja he ese nzogera kuki? Iyo utekereza wenyine nk'umuntu. Wa mudamu aravuga ati Orpa aravuga ati jewe ngiye gusubirayo kubera ko nyine ese ko ndaja he kujana n'uyu mukecuru azamugeza kuki? Wanasifiwe. Ariko Rusi we baravuga ngo niho twasomye. Wanasifiwe. Aravuga ngo aho uzogwa niho nzagwa. Imana yawe niyo Mana yawe. Wanasifiwe. Imana yawe niyo naho uzogwa niho nzagwa. Mwumve iyo determination uko yari imeze nuko yari ingana. Aho zagwa niho zagwa. Imana yawe niyo Mana yawe. Orpa we basubira inyuma mu gihugu cy'Abamowabu. Icyo gihugu ngo ni igihugu giteye ubwoba kiza kibamo abapfa bagapfa bagenda bakigisha abahe bagenda bakaririmba barapfuye bakahanura barapfuye. Icyo ni igihugu cyitwa Mowabu. Ubu nyine hari abantu benshi batuye muri icyo gihugu ukazabona abahe bagenda ariko barapfuye. Wanasifiwe. Amen. Ariko nizere ko muri Sunrise tutazogera abo bantu
twese tuzoguma gutura i Betelehemu. Wanasifiwe. Orupfa wasubirayo, maze gusubirayo muri icyo gihugu cy'abapfuye. Mutekereze natwe muri iki gihe hari abantu batuye mu gihugu cy'abapfuye. Wanasifiwe. Ariko Naomi na Rusi beramezanya baragenda baje mu Betelehemu. Betelehemu ngo bisobanura ngo ni umwana w'imitsima. Wanasifiwe. Baragenda ngo hamwe guhubu tukujya dukeya ngo ariko abantu baho bose baracahumeka. Baragenda bakambara bakavuga ineza y'Imana. Wanasifiwe. Mureke tuguma aho hantu i Betelehemu, dore ko ariho havukiye n'umwami wacu. Wanasifiwe. Mureke duture aho hantu, niho hari ibyiza, niho hari imbaraga z'Imana, niho hari ubuzima. Kuko iwa Mowabu abantu barashize barapfuye, ariko mureke duture i Betelehemu, hari ubuzima bwiza. Niho twagiye dusoma muri Zaburi, muri mu gitabo cyakuvu. Haravuga ngo Abisiraheli bamaze kugenda bageze ku nkombe, ngo bahuye n'ibibazo bikomeye bya bindi muhura nabyo. Bamaze kugera aho hantu ngo barashibanirwa, barabaza ngo ese twakora iki? Niho ahandi Uwiteka abwiye Mose aramubwira ngo ese ufite iki? Wanasifiwe. Muri uyu mugoroba nje kukubaza ngo ese muri uyu mugoroba ufite iki kugira ngo witwaze ujamuke hakurya? Intwaro zimwe zarasinziriye kubera ibibazo turimo guhura nabyo, kubera intambara duhura nazo. Turimo guhura n'ibibazo tugasinzira. Ariko nje kukubaza ngo ese ko Naomi we yasenze Imana, wowe ufite iki witwaza muri ibibazo twagendana nabyo? Kuko ibibazo dufite ni byinshi. Wanasifiwe. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Ibibazo tugendana witwaje iki? Muri uyu mugoroba witwaje iki? Abenshi intwaro zabo barazibise ntibakizikoresha. Uwo mugabo waje kumusubiza aramubwira ngo ufite inkoni. Tekereza nawe inkoni mu by'iwacu tiyagira agasanzwe yari yo gukubita bibyininka, ariko muri iyo nkoni, muri icyo ufite havuye mu bitangaza by'Imana. Muri uyu mugoroba wanje kugukangura nkubwira ngo mu cyo ufite harimo igisubizo. Naomi ngo yamaze kujibanirwa, aravuga ngo reka yegere Imana yiwe ayitakambire. Amaze gusenga yumva ijwi riravuze ngo subira iyo wavuye, subira mu gihugu cy'abazima. Kuko aho uri abantu barashize bari mu gupfa umugenda iminsi yose. Mureke tuve mu gihugu cy'abapfuye tujabuke hakurya. Wanasifiwe. Aho ngo niho hari ubuzima, niho hari ibyo kurya, nubwo ari bike ariko bizadutunga bitujabuke hakurya. Umuririmbyi waje kuririmba aravuga ngo murye umutsima ubatera imbaraga. Mureke turye iyo mitsima nubwo ari mito ariko izatujabuka twambuke tuje gusanganira Umwami. Wanasifiwe. Haleluya. Tuweze Imana icyubahiro. Haleluya. Iyo Mana irahari. Mureke turye iyo mitsima izotujabuka hakurya. Hari ibibazo, hari intambara, imwoba abantu barashize barimo kugenda barapfuye, ariko mureke twibere i Betelehemu, aho niho hari ibisubizo byawe, niho hari umuco, niho hari ibyishimo, niho hari amahoro. Naomi ngo yamaze kugenda, aragenda ngo aratura. Rusi ngo aza kubona Bowazi ngo amuheza umurima. Imirima yarasatse, yabuze ababagara. Abwira abakuraga basaruraga ati muze gusarura musigaze iby'aba Rusi. Aragenda ngo arasarura, nibwo yahuye na Bowazi aboza amukubise amaso, umutima aramubwira ngo n'uyu niho bavuye bashakana babyara umwana. Rero bene data, muri uyu mugoroba nta kindi nababwira, mureke tuve iwabo. Abantu bapfa iminsi yose, bicwa n'indwara zitandukanye, bicwa n'intambara zitandukanye.
tugende twibere i Betelehemu ahari amahoro. Nubwo hari ibyo kurya bikeya, nubwo wanyabanya, ariko muri uko kunyabanya iyo mitsima nubwo ari mitoya yadutera imbaraga tukajabuka twambaye intwaro. Kandi ibyo bintu mureke tuguma aho hantu niho hari amahoro. Umuririmbyi waje kuririmba aravuga ngo ni muri we niho twabona amahoro. Mureke tureke kuva aho hantu hari ibyishimo, hari amahoro. I Betelehemu hari ibyishimo, hari n'amahoro, hari ubuzima. Imana ibaheze umugisha. Amen.